reka tubifurize ibihe byiza bakunzi babiza TV Rwanda, reka tubifurize ibihe byiza mwese aho muri hose, ibyo mwaba muri gukora byose, ibyo munyuramo byose, nuko cyo twifuza n'iterambere kandi mwese mukagira iterambere biciye mu mucyo ndetse n'amahoro. Mu Rwanda rero amakuru ni menshi cyane, amakuru kandi avugwa hirya no hino hatandukanye mu turere dutandukanye, ariko muri mugoroba reka twibande ku makuru asa naho ajyanye na politike cyangwa se n'ubuzima butandukanye bwa politike mu Rwanda muri rusange. N'amakuru kandi abagiye acaracara ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru byandika ndetse n'ibivuga. Ku munsi w'ejo ubwo habaga inama nkuru yari iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, bo n'inama y'abaminisitiri ikunda kuba buri ingaruka kwezi cyangwa se n'inama ngaruka kwezi, ikunda guhuza abaminisitiri batandukanye muri guverinoma y'u Rwanda n'abasenateri batandukanye cyangwa se n'ubundi buyobozi bwite bwa leta. Ubwo rero iyo nama yari iri kuba, no ku bindi binyamakuru nabyo byahise bisohora inkuru yari ifite umutwe usa naho uteye ubwoba ko Brigadier General Richard Frank Rusagara yitabye Imana atakiri mu isi y'abazima. Ese byagenze gutyo, uyu mugabo yaba yazize iki? Ese niki kiri inyuma y'urupfu? Ese ubundi yapfiriye hehe? Mu bigaragara nuko uyu mugabo yapfuye apfira muri gereza. Nitwa Nshimiyimana Eric, naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe. Buvumbuzi siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, byose n'ahandi wabisanga atari kuri Biza TV Rwanda. Ukomeza kuri subscribe, ukoresha amazi ibiganiro byacu na documentary bikugeraho umunsi ku munsi. Mu Rwanda mu turere tugeze kuri 30, ubwo ni mu ntara zigeze kuri enye ndetse n'umujyi wa Kigali uri mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ak'iburasirazuba bw'u Rwanda, Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari hakurya muri za Uganda Kampala, abari Nairobi muri Kenya, Sudani Khartoum, namwe muri Central Africa, abari South Africa, West Africa, North Africa ndetse no mu ntara ya gatanu ubwo ni diaspora. Hari benshi kandi bakunde ko twumva cyangwa se bakaducerera comment ibyo tuba twabagejejeho ubwo bari hanze y'u Rwanda, za Canada, mu Bwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi. Aya ni amakuru abatandukanye ukwiye kumenya kandi ukamenya nise niki cyaba akuri uyu mugabo. Ese ni iherezo rya Brigadier General Richard Frank Rusagara wamaze kuba yitaba Imana atakiri mu isi y'abazima. Brigadier General Richard Frank Rusagara yamaze kuba yitaba Imana, aho yitabye Imana kuri uyu wa gatatu guhari ku munsi w'ejo ku itariki ya 26 Werurwe n'ubundi umwaka n'uyu nguyu 2025, azize uburwayi bwa kanseri yaramaranye iminsi. Benshi bibazaga ese uyu mugabo uba witabye Imana n'iki cyamuhitanye? Ni kanseri. Muri iyi minsi indwara ya kanseri iri kugenda ihitana abantu benshi cyane mu buryo butunguranye. Brigadier General Richard Frank Rusagara wahoze mu ngabo z'u Rwanda, akaba yari yaratawe muri yombi mu mwaka wa 2014 kubera ibyaha bitandukanye. Uyu mugabo rero yarakurikiranyweho ibyaha birimo kwamamaza nkana, ibihuha ndetse no kugomesha rubanda, abangisha ubutegetsi buriho, ubutegetsi n'ubundi bari buyobowe kandi n'ubungubu buyobowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nabo afatanyije kuyobora. Ibi rero bwariho akomeza akora ibikorwa bikomeje cyane kandi gukora igikorwa kigamije gusenya leta, ari umuyobozi ndetse kandi no gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko. Ubundi mu mategeko y'u Rwanda akenshi ntabwo yemerera kuba umuntu yatunga imbunda mu buryo butemewe. Ese niyo waba uyifite cyangwa se uyikoresha, nuko hari amategeko n'amabwiriza abagenga kuba utunze iyi mbunda mu rugo iwawe. Rero Rusagara yasanzwe n'ubundi afite imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko y'u Rwanda.
mu Ukuboza rero umwaka wa 2019 nibwo urukiko rw'ubujurire rwakatiye Brigadier General Retired Frank Rusagara igifungo cy'imyaka igera kuri 15 yose ari mu gihome. Nyuma rero yo kujurira bitewe no kutanyurwa n'igihano yari yarakatiwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare hari mu mwaka wa 2016 cyo gufungwa imyaka igera kuri 20 nyuma y'uko uri umuhamije ibyaha byose yashinjwaga icyo gihe. Urumva mu myaka 20 yari yakatiwe yarajuriye imyaka ayigeza kuri 15. Uyu rero Frank nubwo yakatiwe Frank Rusagara mbere yo gusezererwa mu ngabo z'u Rwanda mu mwaka wa 2013 yakoze imirimo itandukanye irimo kuba umuyobozi ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga bwa gisirikare cyangwa se icyo bita mu ndimi z'amahanga defense attaché muri ambasade y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ubwongereza cyangwa se mu bwami bw'Abongereza ya United Kingdom. Uyu mugabo rero Rusagara wamaze kuba atakiri mu isi y'abazima akaba yamaze kuba atagihumeka umwuka w'abazima nibwo yamaze kwitaba Imana ariko yarafunzwe kubera ibyo byaha. Yabaye kandi umunyamabanga ukoraho muri Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda RDF, aba kandi umuyobozi w'urukiko rukuru rwa gisirikare ndetse kandi aba n'umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare i Nyakinama, ni ishuri n'ubundi riherereye mu karere ka Musanze ngo ni mu ntara y'Amajyaruguru. Abantu bari mu karere ka Musanze, abantu bari za Gakenke, abantu bari Burera, bari hafi rwose bari mu mujyi wa Musanze ari za Kamuhoza, tubifurize ibihe byiza. Ndizere ko namwe ubu butumwa cyangwa se aya makuru mumaze kugenda muyumva kandi muyamenya. Uyu mugabo rero nabwo akiri mu isi y'abazima. Uyu Rusagara kenshi ubundi kanseri ikunda gufata umuntu kuyivuza yabigoranye cyane kuko n'ubundi ahantu kanseri yafashe ni imwe mu ndwara zitandura ariko zihoraho kandi zitinda ku buzima bwa muntu. Kugira ngo kanseri ibe yagufashe babe bayivuza ni ibintu bisaba ubuvuzi buhambaye. Hari kanseri kandi ziba ziri mu bwoko butandukanye, aho izo kanseri aho yafashe bashobora kuba habanga bikarangira, ariko hari n'indi kanseri iyo babaze n'ubundi aho hantu ntihashobora gukira, ubundi ubuzima bwawe bukaba buba buri mu kaga. Ni kenshi rero leta ndetse n'abashinzwe ubuzima bakunda kugira abantu inama kwisuzumisha izi ndwara zitandura harimo na kanseri. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Bwiza TV Rwanda, ukomeza kuri subscribe ukoresha ku biganiro tukugezaho byacu bya buri munsi ndetse na documentaire, amakuru ajyanye n'ubuzima bwa politike, amakuru ajyanye n'imyidagaduro, imikino ndetse n'amakuru ajyanye n'amateka y'isi n'ubuzima bw'isi tuzabiguha. Nibikunda udutega amatwi mu bindi biganiro bizaza, nanjye nekuza naho utaha.